Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Munaring hakatan masih hitukbal na to insang litiban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta sinsalam iban salawat hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mahulinya masinamu hitukbal in pagsarang syukur kaniu katan amu in matilu sari magbati laul masih tumaing hug iwan mamusu simpangadjian haunu binaybayan atat kala inya un panghindo gua deng haputti sin Quran iwan sin sunnah sin nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palanggungan na agama Islam iyari na isabin waktu nato habiak kabiaksahan nato murah-murahan bang manin adlaw indum ini mahinang sababi kaampun sindusa nato iban mahinang sababi katay maksin ibadat nato iban mahinang sababi kaganap sin timbangan sin karayawan nato adlaw mahuli iban mahinang sababi katilusa iban hikatikbut nato humasil sin karayawan amu intiata kamahan sinallahu ta'ala tung basa adlaw mahuli. Palanggungan agama Islam masinatu subpatanin pangadjian nakawa nato tiagnaan nato habiak nasin agi nato pangadjiun nato indi hakahinapusan sin suratul Furqan amu intumagna hawaita sin Tuhan wa ibadur rahman. Menjadi nasabut na to in mga ibadur rahmani ini nagdara sifat sarayaw-rayaw sifat tiranan na hinang sabab biyansag ibang biyantog sila sin Allah subhanahu wa ta'ala deng ha mga sifat na hinang nila amuna impanagnaan sifat tawado nakawa na to sumuno sifat hilm nakawa na to sumuno ikatu sifat qiyamul layl nakawa na to sumuno ikaupat amo na sifat nila al-khawf. In po asin ikaupat amo ini in hikalima. Amo na baita sinallahu ta'ala. Walladina idha anfaku lam yusrifu wa lam yaktaru wa kana bayna dalika kawama. Palanggungan agama Islam. Hadik na to pamasalasay at tawakan mabisara in hikalima sifat amo in sifat sin ibadur rahman. Ukawan na to in pangadjian na to hadum ini hawaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kabaakan na to sahihul Bukhari iwan sahihul Muslim hadis baita dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istara rajulun min rajulin ikaran lahu fawajada ar-rajulil ladzi istara al-ikara fi ikarihi jarratan fiha dhahab faqala lahu alladhi istara al-ikara khudh dhahabaka minni innama istaraitu minkal ard wa lam abta minka dhahab faqala alladhi lahu al-ard innama bi'tuka al-ard wa ma fiha fatahakama ila rajulin faqala alladhi tahakama ilaihi alakuma walad faqala ahaduhum li gulamun faqala al-akharu li jariyatun faqala ankihul gulamal jariyata wa anfiqu alaihima minhu wa tasaddaqa au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Palanggungan agama Islam in hadis ini kawa akan natu sahihul Bukhari ibana sahihul Muslim kisah katu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hal sin dua usuk amu in kisah landuk maka ajaib agun di natu pagkagitaan hajaman natu bihaun
bang nato pagkagitaan in mga silayatun magtuymikit halawm sin jantong nato in mga tao bang nakapagsipat bihat to kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinda siyo in dua tao usog ini pilihan kisah sin Nabi. In hambook usog din kanila na milupa hahambook usog. Ubos niya man biyayaran bini na in lupa, kiyato niya na in lupa karna hijjatul iban bangunan. Ay sakali ruun man siya hapag hijjatulan, tagha sadya siya nakaukay, aung kiyawaakan niya ruun halupa yaun baul. Ay kaupag kita niya simbaul aun bulawan halawun. Palanggungan haagama Islam, di beta kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hal nila. Halandok makaadjayib di nato pagkasakupan akon hajaman nato bihaon. Bangyat to hajaman nato bihaon maawon in pagambulda antara nila. Maawon tuhan in pagligguat iban pagsasaw. Maita sababin hambuok usog na milupa. Apabila siya nakabaak gusi halom sin lupa nabi niya in amuin maprud long sindi kato tuan di na siya maghibok sabab long nin inirijiki na kako. At tawawang kaya baunusan sin tagdapulo pa amin bakas na karakang magtoy na katuunin na kawin agin niya in amuin gusi halom yan wayan lamud deng ha mga diagang ko sababin yan alta sin maas na mo tiyaw doong kako. Dahil nga sabab yat tumaaw nin pag-ambulda. Dahil nga sabab yat tumaaw nin paghiluhala ha sabab sin magkasin alta. Palanggungan ha agama Islam. In sila dua ini biddain hal nila. Bukun habya sin hal amu in mikit hapikilan sin kita iban hapangita ta. In sila ini nagdara kabuka. In sila ini nagdara tuan pag-iman sa laggo-laggo. Timain babaw ruon hapangatayan nila. Sambil tuan si maplag doon ha pamaranan nila. Dahil nga sabab yat tunwala sila naka sin alta. Para halin alta biyay kato sin Allah Ta'ala rin ha mga parkala mimikit na hatawi at sin manusia inlas sa iban suba alta. Sabab biyay sin Allah Ta'ala halom sin Quran. Dahil ha mga biyay sin Allah Ta'ala innahu lihubbil khayri la sadid. In maita sin Tuhan innahu bunnal tu dimbang sa manusia lihubbil khair amin tungod la sa paalta amin tungod baya ha alta la sadid na kalanduin lasa imma na akon wayruun bang di hababaw singgumi kalasahan sin manusia malengkan tumaas lumiuring ha alta malengkan alta dah. Dengan sabab ya tubeitaan pa kita sin Allah Ta'ala wa tuhibbunal mala hubban jamma kalasahan niyo in alta sinlasa nakalando beita pa sin Allah Ta'ala zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal kanatiril mukantarah. Dahil ha mga pangari-ngarimi kita katawi at karya salisin manusia amuna insuwak nila hapagnanan kanatiril mukantara minad dhahabi wal fiddah. Dahil ha mga alta bulawan iban pilak sa hadalam sin amuyaun intabi at manusia nakabidda indua usug kisah kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala timaim babaw intabi at lasa nila alta hasabab sin iman iban kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala timajalli ha pangatayan nila wala tuan nagbalibakas kanila in alta yaun uno injimatu kanila atat kala kiaba akan sin nakabilu pa aun gusiruun halupa amu in kiabihan niya nag-us-us siya liawag niya in tagdapo karna pahatihan niya bat in bini niya lupa sa jaway lamud sin alta hawak to kiaba akan niya na in tagdapo magtuy na tiyuk balin alta iwan pamung niya long niya ya kautay manghud ka ay in alta bulawan inirengka ko sabab karna imbini ko lupa murah wala nakaagad ding ha mga bini ko in alta mo. Subhanallah. Maray bang kita niyo in nakabibihat turagbus lumupad in kuyumad na to lumupad in kuto na to singkuyag in tanda niya minsan hin hapang daig way makahati tupot da kita niyo sabab singkuyag.
Sa sagawa tuan insiyaway, bidda insifatnya ringkato, liawag niya inkiabihan niya, ampan niya dia imba ultiuk balka in alta mu ini, imbini ko kay mulong niya lupa, wala nakaagad bini ko kay mu in bulawan alta ini. Atat kala yaun na hadarat sintao amin bakas tagda pulupa, yaun nakita niya imbulawan, landuk makahailan, ayaw pa indi mahailan tuan, bang asal insiyaway na alta, wayruun na kaniya, way napukalan niya, walaupun minsan hi altaan, minsan hi nakura, atat kala makita bulawan, magbulit magsinglab, biyay takbat kaniya, tuan mahaylanda. Wayruun pagpikil, way pagpikah, kawaon niya magtoy. Sa atat kala tiukbal ha usog ya, ununin hinang sinusog, kiyawa niya, iban pagsukulong niya magsukul kay mo batta umarayaw kau, pusaka inisin apo kuyang kiabin doon, bang bukun ikaw in nakabi tuan natigalam na. Sa unuin agi niya hata unakabi, law niya kau tay manghud, indiagang ko kay mulupa dah. Wayruun alta niya halawom, day nga sabyat turi ako kuma sin alta, palanggungan na agama Islam, di da kumawa in nakabi sin alta, di da kumawa in kiabihan sin alta, unuin na hinang nila dua, naglawag manguhukom, bukun sabab impiang lawakan nila karna kumawa bangis yung tagmustahak kaniya. Sa walaupun sabab simbuka, di sila mabaya umaku iwan kumawa, sabab inhagi sinambuok bukun kaniya, inagi sinambuok damikyan wala nabi niya. Day nga sabab yato nakawaak sila manguhukom lando day sa makaadjayib. Nakalandu indayaw iwan ingat, bukum biya sin manguhukom hajaman na to, intanda sin ingat iwan dayaw niya makaadjayib, inahinang niya. Atat kala doon na kaniya indua, impanagnaan pangasubo niya alakum walad, alakum mawaladun, unulong niya ingkamuduayan aun anak niyo, imyan nen hambuok den kanila pakala ahaduhuma li gulamun, long sinambuok den kanila dua inkaku aun anak ko usog, pakala al-akharu li jariyatun, in agisin hambuok isab aung anak ko babae, unuin hagisin manguhukom, paggari kamu magrida sin alta bangkan siureng kaniyo dua, paggaon da anak niyo, paasawahana in anak mo usog pa anak niya babae, diwusin alta ini hipamusaka na kanila, hipag napaka doon hapag parkala nila, iban hipag sarak kanila. Palanggungan ha agama Islam, kita imang huhukum yaon, kita niya tuan in iman iwan kabuka, hahambuok pamilya unambuk pamili, wala niya tuan siyalay hulay, sa unuin hinang niya gaman niya tuan siyugpat iwan hiugot piyahugot. Biariin impagsugpat niya hasabab sin ingat iwan sin panday niya, long nen ini nagdara iman iwan wara, nagdarain ini kabuka, subay sila ini papaghukutun, subay sila ini tuan papagbakleon, hasupaya kawaakan doon kanila in sarayaw-rayaw, tubuan sarayaw-rayaw suring saingsing, timubu hadwa pamili, nagdara kabuka pa Allahu Ta'ala, amo na impya paghambuok in anak nila. Palanggungan ha agama Islam, inyantun kamahangan kawaakan na to, habang hajaman na to bihaon. Sa bukon saukat na kamahangan batway roon, aun yan pagkawaakan na to sa di na to sadya kaingatan, malainkan tuputin Allah subhanahu wa ta'ala. Nga sababiyat tun, amuyat tunin hadis si pangukab na to, hasumuno sipat, sin ibadur rahman amunay ni kalima, amuin mga sila apabila sila magnapakah, impag nila sin alta nila lam yusripu walam yaktaru, bukuni sab impag nila bulara, amuin hibuklad mattumari, wayruun pagpikah, karna bathasupaya sila rikmaianin sila ikutan iwan kuriput, ipakita nila batin sila taumurah, sa impag nila labay usiwa na sabing kaaunan nila walam yaktaru,
Amu in yaun na sadya kiukum kumin alta. Yaun na sadya tiya tau doon ha account nin alta. Yaun na sadya biubutang doon ha bubutanganin alta. Di niya nahipagwa, di niya nahipagnapaka. Minsaning kagunahan sin ahli niya hipagmaikot niya. Minsaning kagunahan sin baran niya hipagmaikot niya. Bukun bihatun in kahalan nila. Bukun bulara, bukun ikutan. Wa kana bayna dalika kawama. Sa ingkaaunan niya hagitong sindua. Doon tuan hapartangahan. Atat kala kagunahan in alta niya. Hitabarru doon hahi kasambo. Hahi karayaw simpag iman iban pamarat saya. Iban hikarayaw simpag agama. Way pagmaikot hitabarru niya hari labay mag-usiwa. Damikyan di niya hipagmaikot. Halabay amuin kiukumkum na sadya di hitukbal. Palanggungan ha agama Islam. Imbulan ini bulan Ramadan. Bulan sarayaw-rayaw tuan pagnapakah. Bulan sarayaw-rayaw pagguwa singkarayawan. Hisir pakaiwanan, hitabarruk pa mga sila barhajat, mga katautay manghuran na to, amuin mga barhajat bihaun da sila bulan magpakananam nekmat marayaw. Sabab kawaakan nila kailuin luluunan singkakaun nila hipo-hipuan. May takdaing ha mga higad pahigad, pangdaig masuok iban malayo, kawaakan nila magtabarruk dumihil maung kanila karayawan. Dahil nga sababyat tun ini, dahil nga mga sifat sa rayaw-rayaw biyansag iwan siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sing kitab niya mahamulya. Palanggungan na agama Islam, in parkala pag napakamataud dahil nga mga ayat, tumuyong iwan sumuporta ayat ini. Makawaakaw ha mga dugaing surabya na simbayta sin Allah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibatin ma kasabnakum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu. In ayat ini tuan nang daakin Allah Ta'ala habar iman. Inda akun siapa pagsarak kahundeng ha mga alta sutsi. Deng ha mga nausaha. Iban deng ha mga alta gimua deng ha pananum. Di niya tuan lamuran in alta marayaw sin alta malumi hipagnapaka. Bang mo kita unin ayat ini hawala patimurun. Iban mamayta hasabab amuinin hinang sin mga sahabat. In mga tao ansar apabila sila mag-ani na simpananum nila hulma. Piun nila tuan impananum imbunga marayaw. Ubus nila mapun imbunga marayaw. Ampanila hibutang hapuyo-puyo hisagnat tilarit tu hambuk dengan mga hag sin masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uno maksud may tak nila siag nating puyo-puyo. Indihil nila bunga hulma marayaw. Hasupaya mga sahabat muhajirin na amin mga miskin. Amu in wayruun hula, wayruun tuan bay, wayruun ahli. Makalaway roon kumawa na sadya singkakaun bungang kahoy sa rayaw-rayaw bukon mangi. Pagsakali di matungha mga kaiwanan biya dakatu filosofi. Amuin filosofi impikilan. Piun tuan imbungang kahoy nila. Pagsakali ampa nila kiawa immangi. Immarayaw dia kang iwan pabaran. Immangi insiagnat biutang hapuyo-puyo. Supaya dumatungin adlaw pagkawa sim mga barhajat iban miskin makaun nila bunga. Amuin bunga bang di kato naglahagad na iban kahalo atawa bunga bukun na maamo. Dengan sabab yato timurunin ayat. Wala tayammamul khabisa minhu. Ayaw kamu tuan hipaglamud niyo in amuin kakaun bukun marayaw hipagsarak kaniyo. In subay hipagsarak kaniyo amuin kakaun sarayaw-rayaw. Long pasing kaiwanan in sabab ini day sabhi karuwa timurun. In mga manusia hajaman sin Nabi hawaktu sila magtukbal sin zakat fitra nila. Amu in bungang kahoy hitukbal nila pa Nabi in bungang kahoy bukun marayaw. Amu yatunin hipang zakat nila. Nasabut ini sin mga ulama ut tafsir. Labi luba na Ibnu Jauzi ha kitabnya nasabut niya. Renga sabab yatu igan na tu intabiat. Bihaun waktu pagjazakat fitra.
aun waktu ring kato pakayun na to impikilan na to bang magpitra hipamitra na to ingkakaun amu inbukon kaswakan na to hipagkaunon walaupun in aka manag-iyan kato uno-uno imakaun mo amu yat turay sab in hipamitra mo bukunin makaun mo yat turi mo hipamitra mamikaw sin mabawa amu yat tunin hipamitra mo bang mo kita unindag busiban hantang dumagbos kita hapagyanon hi Ibnu Jauzi amin hikarwa sabab katurun sin ayat amuin liang sin Allahu Ta'ala amuin magtukbal sila pitra sin hulma malummi hulma bukun marayaw para Rasul sallallahu alaihi wasallam aum pakawa akan muring ha mga kaiwanan ayat sumuport magnapaka in agisin Allahu Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun palanggungan ha agama Islam in ayat ini kawa akan mukan Abu Talha aun kupung niya iwan kabun niya serta iwan kupung iaun masuok pa masjid sin Nabi aun waktu mag-inom pa in Nabi ruun hatubig kupung niya manjari atat kala diungug niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam namay tahawaita sin Allahu Ta'ala iyan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam in babayro ha'yaun amingan sin kabun niya amunaun in salah sabang alta dakan niya atat kala mabaya siya humasil sin pagnganan bir amuna in sulga tumbas sin Allahu Ta'ala iwan rida niya adlaw mahuli tuan wala nagduarua inambuok sahabat tiukbal niya piag napaka para Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nakayanin Nabi nagparuntungan na siya demikian tuan aum pakawakan na tu ayat dugaing wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kita munain ayat ini matakaddam dakula hawaktu in hambuuk usug bangnya taliun na binsana na siya sababoy makaun way pagtukin-tukin di meritso pa Nabi sallallahu alaihi wasallam iban imungsit sing kahalan niya nakatunin Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaasawahan niya nangungsit aun kamakaundi hapamay way nanto in agisin kaasawahan niya uay nagbalikin Nabi pakasahabatan iban nangasubo hisiureng kaniyo in makakawa hinangun niya bisita imbisita kuhadjahadong ini magtoy tiyay maksin hambuok usog deng ha ansar long niya di nakaku ya Rasulullah ampas yamyat tu pa asawa niya long niya yakaw asawa ko ayaw mo ako pagtapuki uno aun deng ha mga kakaunduon ha pamay bay na to in agisin asawa niya long niya yakaw banako wayruun na nakapin kakaun malengkan tuput daha mga anak ta long nialijala kato in anak taha supaya makatug sa hitagama muna in kakaunyan habisita sin Nabi dahon kudum ini mari kumaun di hadarat na to ubos ampa sila himinang kapandayan biarin in kapandayan nila long niya wang dumatong nari hibutang mo na halamisahan bahu-bahu biyahan tandag busin ilaw na pung sa kalilong niya pungah ubos ampa ko'y sabya bahu-bahu ya umbang di kato kimakaun nagsupa sinway supaun naginom naghurut sinway huruton malengkan hangin karna hasupaya hadja imbisita yaon makakaun sababing kakaun tuputaham buok taurah hasabab sinhinang nila hawak tuman di magpak in waktu subuh miadto na sila pahadarat sin Nabi magtoy na indiungog niya kakuyakan deng Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in Allah Ta'ala namaita Rasul sallallahu alaihi wasallam sinhinang sindua magtiyaon palanggungan ha agama Islam masih sila nawangkil doon ha ayat yaon demikian ni Abu Talha masih nawangkil doon ha ayat yaon hakarna kalabian sin amuin kusug nila tuan doon haragbus magtabarru dumihil karayawan palanggungan ha agama Islam imbulan ini amuna ini imbulan sa lagu-lagu chance
sin mga sila aung kanila in magpahampit tuan sin uno-uno na nikmat sin Allah Ta'ala matto pa mga sila barhajat. Dahil nga sababyat tun bang nato kitaun mataud tuan tumuko ayat iwan hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatungod yaon. In mga sila nakauna bangkaw kumita nakalando in amo intilo sa iwan tikbut tuan maglumba-lumba haparkala ini. Bangway roon kawaakan nila hipagtabarro, gumawa sila in mga ahlus supareng ha masjid, lumawag bang aun magguna magpaka tubig deng ha mga bangsa Yahudi, atawa magda sila uno-uno na, hasupaya hadya sila karihilan hulma, pagsakalihi pagsarak kanila tuan hakarna sinallahu ta'ala. Kawaakan kanila minsan intiya tau hambuok suru, amoy mahinang hipagsuru niya, hitukbal niya na halong kasipok doon hatay manghud niya long niya kalu-kalu ini makarihil mumpaat kay mo. Dengan sababyat tunin agama Islam, dihilan niya kita aturan doon hatungod pag napakah, iban hatungod pag tabarro, dihilan niya kita adab. Muna-muna bang ing kita mabaya tumabarro sin uno-uno na aundeng katu nikmat, subay taakarunin mga pangaddatan iwan adab niya. Dahil nga mga pangaddatan niya muna-muna al-ikhlasu pin nafakah wal ibtiadu anir riya'i was sum'ah. Muna rin hakatan subay tuan ikhlas in pagtukbal nato sin napaka nato. Iwan subay kita niyo lumayo hawakto kita niyo magtukbal daing hariya iwan sum'ah amuin magparungog-dungog. Bang intay manghud mabaya dumihil karayawan, doon nakapahambuok miskin, doon nakapahambuok pakir, atawa lumamud siya ha mga masro, biyasim magpatindog madrasa, magpatindog masjid, maghinangdaan, magkalik tubig, magpadagan tubig, magbutang bayahantian sim mga ibnu sabil, atawakan hipami kitab, hasupaya yat tunika pamahalaya, magad siya tumabarro, atawakan maun siya, pamangata ubar hajat tukbalan niya, bang siya mabayain hinang niya ya undihilan sintuhan tumbas, dihilan sinallahu ta'ala karayawan, suway muna hitukbal niya yaun, doon naka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang in pagtukbal niya hangan riya, iwan hangan sum'ah, wayroon datuan mahasil niya adlaw akhirat malaingkan di hadunya rah. Unim mahasil niya ri hadunya, amuin mabaya siya tukbalan pagsukur simpagkahinya manusia, hatawa hilukis habuli buok, atawa kani pamahalayak, hauno-uno na, daing hamanga pagpamahalayakan. Tuan way mahasil niya adlaw akhirat malaingkan di rahadunya. Wala mukiatumtuman hadis sahihul Muslim, imbaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hambuok daing hamanga tao, amuin panagnaan hukum munahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulliha, summa utiya bihi pa'arrafa ni'amahu pa'arapaha, faqala fama amilta fiha, qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an tunfika fiha illan anfaqtu fiha laka, faqala Allahu azza wa jalla lahu kadzabtah lakinnaka fa'alta liuqala huwa jawad wa kadkil, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi hambuok den kanila to, amuna in usug wasa Allahu alaihi, pialuag sin Allah subhanahu wa ta'ala in nikmat doon kaniya alta, in nikmat doon kaniya karayawan, wa a'tahu min asnafil mali kullihi, tiukbal kaniya sin Allah ta'ala in ginisan alta katan, ubus dumatung haadlaw akhirat pa utiyabih, pagdatong niya hadarat sin Allah ta'ala, ampasya dumatung maun,
Pa'arrapahu ni'amahu, pa'arapaha. Ipakita kaniya sinallahu ta'ala imanga nikmat dihil kaniya. Amu intumbas kaniya karayawan hasab simpag tabarru niya. Ubo sampas ya asubuhun, uno inhinang mua'al ta'dihil kay musin Allahu ta'ala. In agil niya mataraktu min sabilin tuhibbu an tunfika fiha illa anfaqtu fiha laka. In agi niya ya Allah, wayruun tinggalan kuring hamanga karandanan. Amuin kabayaan muruun subay pagnapakahan indi malengkan niya pakakukatanin alta kuhakarna mo. Unuin jawab kanya sinallahu ta'ala kadabtah, puting mo. Walakin naka paalta liukala huwa jawad wa kadkil. Hangkan mo ya tuhinang in nagtabarro kau, hasupaya kau matawagin ikaw pati murah, in ikaw pati rihil, in agisin Allahu ta'ala wakadkil, in agisin Nabi wakadkil. Ay immakna niya tuan na kawak mo na imaksud mo hawaktu kau nagnapaka, hawaktu kau nagtabarro, in mabaya kau mamuhong sa sabutan hapag kahimu manusia wakadkil, yan na nasabot kahimu. Yan na kau kialukis hamanga media, yan na kau tuan kialukis habuli buok, yan na kau kialukis hamanga Facebook, yan na kau kita hamanga YouTube, yan na biutang ingkatan, sin unu-unu tiabarru mo, wayruun na mahasil muha adlaw akhirat, in ubusyatun ampamu nimbayhu niya paapi narka jahannam waliyadu billah. Palanggungan na agama Islam, dahil nga sabab yat tutuan halikta, naghinang na kita marayaw haragbos bihatu pagsakali bihatu in uwi, subay na tutuan cekun in niat na to, subay na to hitukbal karna ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruwa pangadatan, adabul manna wal adah, bangin ikaw magtukbal tuan sadaka iman tabarru, ayaw mo na paagari tuan simbawangkilan sa sabutan iwan pamuhinga hasya siarak kamu. Inallahu ta'ala nag-ubaya kato, ya ayyuhalladina amanu la tubtilu sadakatikum bil manni wal adah. Ya kamu mga beriman, ayaw niyo tuan baktalah, in unu-unu na kia pagsadakka niyo sinbangkilon niyo pa, iwan sabutun. Sabab ing kita manusia, dahing mga tabiat doon kato, bang kita makahinang karayawan ing kabayaan tasanglito niwan pujihon, bang aun kasakupan tanahinang tamarayaw wayruun si manglit iwan way namudji, atas baran nato na in mamudji iwan sumanglit kaniya. Dahing hasabab sinamu insub nato yat tunahinang dan sabab intia barro nato nalarak. Impiad na paka nato na baktal. Dahil nga sabab yat tuliang kita niyo, hindi nato na bangkilod. Aun waktu ipamahalayak nato pa. Bang kita niyo makahinang long nato, kami sayang in nagbihat to in nagbiha ini. Sambil imian pa kita niyo ayan in saksi siayan hambok den mga natawang namo. Bang kami wala nakatawang kani inday kubang hauno na siayan putun. Ini at tutuan adah. Liangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yatun bang kita magtabarruhi karuha pangadatan, subay wayruun bangkil iwan pagsabot hakia tabarru na to. Ikatutuan pangadatan, al-infaku bit-tayyibat. Inipag napaka na to subay alta malisin, alta tuan sutsi, alta bukun siya kiawa dengha, hibutang mo ganda riba, kiawa hibutang deng hariswa, kiawa biutang deng halangpas, kiawa biutang deng hakulli, kiawa biutang deng hapanday magkuli bahasa. Dengan sabab biatu subay siya sutsi, subay siya tuan malanu iwan malisin, sabab innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Inallahu ta'ala sutsi, di siya tuan manayma sin uno-uno. Hipag napa kamu hakarna sinallahu ta'ala subay siya sutsi. Dengan sabab yatu umiran na to, in unu-unu na parkala,
amuin mahinang daan tuan hikatama kikalumi sing kasutsi sin alta nato ayaw nato pikitan sabab inyaun mahinang daan hikalarak sa Islam. Ikaupat syarat niya amuna impagnapaka al-iktisadu fin napakah, amuin hapartangahan bang kita magnapakah. Buku ni sabbulara nakalanduk sabab mahinang kita palanggungan tay manghudsin syaitan. Wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. In mga mag-uusiwa, in mga magdaruhaka, in mga silayaon na bilang palanggungan tay manghudsin mga kasyaitan-syaytanan. Waliyaju billah. Dahil nga sabab yat tuhangan dan dagbus kau naghinang marayaw nakahinang day sab kangian mayta sabab mayta impag napaka muusiba dahil nga mga pagnapa ka isra amuin hipa mahalayak niya pa insub niya huminang matupahan sipa pagsakaliin niya unhabay niya tuan akun giugutas wayruun niya pakahan tumunin napaka niya maun wajib imaun pagwa yaun dahil nga mga siyunat kaniya sin agama Islam. Dahil nga sabab yat tusubay maaun doon, impag napaka niya iktisadu pin napaka. Ininahinang kaida sa laggo-laggo long sin mga ulama o tafsir. Biya na kan syek sing kiti, ingkatan sin uno-uno, alta lawayan, haragbo si karayaw, tuan doon tumimbang siya kaida al-iktisadu napaka atau al-iktisadu fil Islam. Palanggungan ha agama Islam. In mga sila ng kaunawang kau kumita, matawd tuan kagitaan mo hakita bi Imam Zahabi Siyarul A'lamin Nubala. Imam Zahabi ring ha mga murid na bilanghi Ibnu Taymiyah rahimahullah. Manjari nasabot niya kitab niya ring ha mga dimihil hadja kita matakaddam hambuok. Sa babaw po na inwakto na to biya na sinkiyaway ta haasawa hi Abu Muslim al-Khawlani. Hi Abu Muslim deng ha mga ajilla ut tabi'in. Hawaktu hi Abu Muslim miyat tupabay. Iyan siya sin asawa niya. In agikan niya long nerang wayruun na tirigo na to. Wayruun makaun na to. Long niya asawa niya long niya waysin ko aung kasin mo. Laung nayari aun nakapin hambuok dirham kapin deng hapiak dakangan na to kambing. Manjari laung niya kariah. Kima na siya tuang suput. Iwan ng buok dirham patabo karna mami na siya tirigo makaun nila. Aharoon man siya haran piag baak siya sinambuok usog barhajat tuod. Magtoy si muok kaniya wayroon tuan pagluman. Magtoy namungat kaniya. In agi niya yakaw tay manghud hako tay manghud mo nakalando in pagkahajat ko biya ini magguna ako. Manjari liling ni inhambuk pilah ipaminya tirigo para habaran nila. Sa inhambuok dirham yaun kagunahan sinambuok ta ulagi impak labi impaguna ring hagin hawabaran nila. Hasabab sinyat tutimay babaw kaniya impagpatiag. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hipagpatiag nila habaran nila para hal in sila barhajat sa itukbal nila padugay. Tiukbal niya tuan in hambuok dirham. Pagsakali ubos niya tiukbal nanali tali siya pagwi niya pabay uno na baha. Imara niya asawa niya sabab nagtatakad haway sinbihon niya tirigo. Aha nakalabay siya wang di kato ha mga tao magkakatkat. Kahoy aun amuin mahulog pakukpok niya. Kiyawa nim pakukpok sing kahoy kapin pagkatkatan liun pasupot liya murantuan lupa. Ang pamugat-mugat. Pagsakali amunay pindit niya iwan kuba-kuba niya. Iwan hanggaw niya. Sabab amuya unin nara niya. Pagdatong niya paway biutang niya lamisahan ang pasya gimua. Wayroon paglingi-lingi gimua miyanaw di matong siya dum. Sakali pagdatong niya sindum. Aung kita niya pan. Aung kita niya kakaun. Tiariksa nin asawa niya long nihaw numuna kaing kakaun ini. Long sin asawa niya amuin suput diamo. Tirigo iadun ko na iban iadjal ko.
kimaun ni Abu Muslim Al-Khuwaini, iwan pagtangis niya, iwan pagsyukur niya pa Allahu Ta'ala, inggiantian sinallahu Ta'ala kanila impiag tabarruk niya. Dahil nga sabab sinyantun, ini mga tabiat sin mga sila nakauna, ipagpatiag nila atat kala in kaunan, sinyaun labi ingguna, dahil haginhawa barang nila, inituan na sabut hasyarul a'lamin nubala imamud zahabi, kabaakan mo ingkisa nila ini, iwan mataud pa rin kanila ini, hambuok sa jaring ha mga matakadam na to. Sabab limabot na inwakto iwan limabina, palanggungan ha agama Islam, bangsa upama aundeng ha mga kiabtang kukaina, wala imamu, inyat tureng akaku iwan nakahina sin pamaham ko, sa walaw puning kimugdan, inyat tu taupik sinallahu Ta'ala, amu yat tunin parulihun iwan kawaon na to, murah-murahan au makawat na to pangadjian, pamintangan maniu tiyo hadum ini, amuin mahinang sabab, matakadam hibutang aunahan na to, supaya sumilak indan, na to di hakabuhi na to dunya, amuin mahinang sabab, umangut imbaran na to umupi iban simingud, hamang sila amuin biyansag sinallahu Ta'ala, murah-murahan, bangmayan indum na to ini, masih hipanginduaan na to mahinang sabab, hikaampun sin dosa na to, hikatayma sin ibadat na to, iwan ikaganap sin timbangan sin karayawan na to, iwan magsukul kaniu katan, amuin mga kamu masih matilusa, iwan si support, mabaya tumainghog, iwan tumuko sin programa na to, tuan tuputin Allahu Ta'ala na sadya, in makaingat tumumbas kaniu, di ko nakahatihan bang unuin hitumbas, malainkan siya, iwan pagsukul kaniyo, man kamu gandahan sinallahu Ta'ala, lipat manglipat karayawan, labireng hakarayawan, dihil niyo hadum ini, atau haduga ing waktu, murah-murahan mga palanggungan na agama Islam, magmumpaat kato taniyo, mamaid na ko, halapal kasila sa akulu kaulihaja, astagfirullah liwalakum, wali jami'il muslimina pastagfiruhu, innahu at-tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.